Oh, you punya suami kencing mana? Yes. Oh, okey. Lepas tu? Suami saya kencing satu malam kencing 5 kali. Oh. Setiap 2 jam. Bila 2 jam dia rasa letih, saya dapatkan seluar Alora pukul 9 masa tu kan. Saya pakai, dia pergi toilet, kencing dulu, dia pakai itu seluar Alora sampai besok tidur. Oh. So hari ni dia happy. Sekarang suami saya sudah ambil banyak Alora siri. Stocking, scarf, dengan itu Boston. Boxer. Oh. Lepas tu supplement dia makan Bifi, Shiroto. Wow. Memang hebat. Saya happy sangat. Sebab suami saya ada jantung. Bifi. Saya kepenatan tak ada. Biasa, sini ke sini dia macam asma tu. Bunyi tau. Bunyi. First dia makan, dia cakap, I makan ini Bifi rasa macam sakit sini. Macam lawan lah. Saya kata, sebab mungkin saluran darah you problem lah bang, saya cakap. Sebab I tengok banyak testimoni, I sendiri pergi klinik, dia cerita Bifi. Tak ada cakap tak okey abang.